Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Roldan, pangaasim, di na kami panawan iti anak ta. Namin ano aliniputan nak, ngam pinagpakawan ka. Agpagpakaasi ak nga ruda di na kami panawan. Kasapulan na kati anak ta, iti panagdakkel na. Saan ka kada makawawat? Imbagak lang aruda na jak kayatan ti makidennaken ka. Sa anak ka naragsak iti dennam. Rigat lata na kanayon ti kagubgubal akadwa kayo. Makauman ti kinarigat. E dinto tadamot gundaway ang mabalin ko tagnamay iti sidong ni Olivia. Naulpit ka, Roldan. Napatpatagkan ka ti kinanamay amay papa iti sabali a babae. Ngam ti agtalinaid ka iti sidong mi iti anak ta. Tapno adda ka kumamot amadakkalan na nga amana. Adda kamot nga inana. Responsable kamot nga ina iti panagkuna. Iso akabailam apadakkalan kan isakad ni Aika asiksika. Anyan ti panagsasao. Saan mo ang bagay ti agbalin nga ama? Sumardan ka man, Romina. Laglagi pa masikatin ng pilit nga ituloy ti sikog mo idaaginaw ka. Tadyak pa'y nakasagana iti nga agpamilya. Ikan ka pa'y iti inumom apang paragreg iti sikog. Ngam imbalbal lang mo lagayang. Imbes nga inumom. Iso nga itatain niya nakmon, di nakngarot obligain. Makaamo ka amang isakad kan ko, ana. Ay ka, mabitlaan! Nangag na ka ti anak ta. Nangag na amin nga imbagbagam. Nangag na nata, ah. Nasaysaya at matlaang no maamuan na adyak nagayatan ti pan nakaitaw na. Nagkabot-tumot ngamin. Saan anaragrag iti inaw mo pailaan? No kaya't na kami apanawan. Pumanaw ka lang arudan. Ngam pangaasim ta di mo nayunan ti sakit na marikainak. Babaan iti panagsaom iti agkakasakit na ipapan iti anak ta. No kasta nga rod, sumardang ka na sumanao ta pumanaw akon. Makamu kayo iti biyagyo nga gina. Takrot ka! Mabutang ka iti obligasyon. Saan mo ang bagay iti agbalin nga ama? Managing bubukod ka! No di mo kaya't ti anak ko! Gama! Saan mo tasi ka tinagbalin nga ama ti anak ko? Ko amin nga imbagbagan ni tatang. Kaya't naggayam ang marugrag ini si kong nagpay nanang. Saan nagkaipatpatag ni tatang? Saan nakakaykayat? Hindi nagkayat nga anak. Anak ko. Apaya di nagkaykayat ni tatang. Apaya di nagkayat nga anak. Anak, di kagsawi iti kasta. Kay kaya't na ka ni tatang mo. Naglawag tinanggag ko nga imbagana. Di nagkayat ni tatang. Kaya't nakidi amaragrag. Iso a pinanawan natan. Tadi na takayat. Di nagkayat nga anak. Saan mo na panunutan tinanggag mo, anak ko?
Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti amam? No di nagkayat ni tatang. Jagmat kayatan nga ama. Ay ka, di ka pumagsaw iti kasta anak ko. Kagurgurak matan ni tatang nanang. Jagmatan kayat ang makita. Ops! Wow! Naglengkan niya shoot iti bola. Una, naglaing kamot ang mga isuro kanyak, daddy. Mayat ti awag mo kanyak adadi Kaslagpay peso asyak ti amam Darwin. Ken sosyal din ken. Awag ti ada kwartana ko naman. Pinanawan na kanimot ti pudpud no, daddy. Tada kadandan na sa bali. Isosi ka nga rod ti daddy kitan. Ayos. Mayat day ta Darwin. Awagan naklatay ti daddy. Si ka nga rodan ti daddy. Una, siya kung ti daddy manipod ita. Anyan ni Roldan. Pirmi a proud na amang i-post iti ladawan da iti anak ti babae akadandanan na itan. Idinto ta di na pulos ma-post iti Facebook account na ti ladawan ti mismo nga anak na. Awan bibiyang na itirik na ti anak mi a masakitan. Kan agimon a makakita kadagiti ipopost na. Madlaw nga ipatpatag na unay ti anak ti babae akadandanana. Idinto tati naman la maipatag mo ti mismo nga anak na. Awan bibiyang na itirik na aming agina. Pakaragsakan na unay ti mangpasakit kada kami kani ay ka. Nanang, di mong idulin ti cellphone mo, nanang. Nakita kung tinakita yo. Anak ko. Anak ka dimot lang ni tatang ti kadwa na iti picture nga impos na. Siguro, dayjay ti kayat ni tatang nga anak na. Iso akadwa na iti ladawan. Iso tilab ni tatang. Idinto ta sa anak mo't nga ipatpatag. Awan bibiyang na kanyak. Ala, lipato mong tinakita ang anak ko. Oray anya pa ti pagkurkurangan ti amam. Saan ko maagsaksakit tinakam mo kankwana? Uray jak kumakayat ti agsakit tinakam na kankwana. Ngam iso mo ti agar arami di ti pagsaksakitan tinakam ko. Kuma, saan nga iso tinagbalin nga amak? Ay ka, anya ka din day ta nga ibagbagam. Maditikasta pa nagsasao ti ubing. Maditikasta, anak ko. Kaya't nakmitla argragan idi, iso asaan la kuman nga iso tinagbalin nga amak. Anak ko, oray kasanupay ti kinadakas kan pagkurkurangan tinaganak. Saan aron ba nga agimula ka iti sakit tinakam, anak ko? Basta, kagurgurak ni tatang nanang. Jak kayatin ni tatang. Kasla bakit nagsasao ti anak ko, tatang? Imbag pa'y garod jay ubeng, ta amo na tiyag panunot ngem jay ama na nga'y aduldog. Tatang? Kuwamag, imbag pa'y anak na, ta danakam na. Ngem jay ama na anamutot keng kwa na polos.
Imbadag na ti utek na. Agpakpakaamay ti di na kapkapin anaw. Idinto ta mawawi ti pamatag iti ama di anak na abinaybayan na. Anya klase ti panagot utek nga iti kasta. Nagragragsak la ti amuna ngem di na ammo ti tumakder iti bukod na asaka tapno agpakama. Napan na insanggir ti bagina iti pamilya jay babae ama ka iti dragsak ken ay siguro keng kuana. Pa? Nimbaag na ti ipos na. Huston, tatang. Ang paisumat Sa nadakas ti mangipatag iti uray saan mo aputo tuwan no anak. Basta umunapay met nga ipatag mo day ta nagtaod iti daraken lasag mo Bilibag nga raw, kabalan na nga ipatag ti sa balay ngem ti daraken lasag na, di na pa'y kabalan nga ipatag. Jablo pa nagpampanunaw. Makita kumakat dapiga kaunti awanan bain. Nabannog akon iti kanayon asakit tinaakam nga ipalpalakam na kanyak, tatang. Iso ahuston. No pagragsakan na ti panang talikod na kada kami. Diakon mangnamnama iti anyaman nga aggapukan kwa na. Anak, agabrodak, agsingsingpot ka iti adayokwan. Apay nga minanasken nga umadayo ka pay lang, nanang. Kapilitan, anak ko. Tapno maipaayan ka iti narimat a masakbayan. Awan lang arudan ti ama kiti danata, umadayo ka pay. De, awanan ti ama ken inak. Nakakaasi akmet. Imbag pa'y dagiti gagayim ko, taadda amakan inada akanayo nakadwada. Sana bale, taapaman ang makaurnungak iti pangrugyanta. Agawid ak adagos, tapno agdanata mutlaeng anak ko. Promise, nanang? Jak agkarkari iti bukbukod ko, tasaan kumot nga igam ti biyag anak ko. Isaokid dawan ta kanayon ti tulong ti namarswa. Asapay la kumatapat gan na dagiti kiddaw ta. Ang makasubliak asi kakaradkad. Kalpasan ti panagtrabaho iti abroad. Tapno agdan na tamutlaeng, anak ko. Daddy, isuro nakman iti assignment ko. Sang tingamin na simangpot ni mami. Isungawan ti mang isuro kanyak. Di kagda nagtaysuro ka. Imbaglakid din kada ka, daddy. Ibagam lang no dati masapol mo. Tanong ka ba alaklakit di nga ipaay? Ipaay ko. Basta para ken ka, Darwin. Thank you, daddy Love na ka talaga. Love ka unay-unay. Love ka mo, daddy. Apa man na malpas na assignment ko, agabay ta matulog Ha? Mabalin, daddy. O sige, no problem. Basta si ka, Darwin. Nay, nakasagana mo't gayam amin na maleta manakaw. Wan tatang, inton maminsanan abigat ti flight ko. Da kayo pala kumati makaamo iti anak ko bayat ti kaawan ko. Wen, anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagam, ta siyak ti makaamo iti anak mo. Yak tupulos baybayan. Agyam anak tatang. Impamaysan ni Roldan ti panahon na iti sabali.
Imbes akatulungak ko mamang padakkel iti anak mi. Ngam saan mo? Di mon pampanunutin da di atao anak ko. Agin enjoyan ang mga asikaso iti sabali nga ubeng. Diya ka mau, nanya ti pa nagpampanunot da di atao. Nagmayat asip pangulan no makitak. Agburbura ka talaga ti darak kang kuana. Agtep-tepulak lang kay. Tatang, Gaputa saan kayo ang nagkalaysa? Linaklaka na mo taon, tinangtalikod ka na kayaw. Ay na, talagang agngar-ngar-yutak iti na siya tao. Lalaki laang tilanga, nakarkaro pa ng babae iti aramid. Sorongkon? tatang, Alala, saan ta na pagsaritaan ti kasjaya kita ti tao, taag burik lang ti darak anak ko. basta di yu baybayan ni Aika, tatang. Wen, kunakmat, adda may saasaok, anak ko. Amok atakderan ti sao, tati sao, iso ti rupa. Tung palek ti karek, ajak baybay anti apukok, takaasimot. Binaybay-an lang aruden ti amana, baybay akpay. Nangipanak ngay ti konsensyak, sa anak akas iti amana nga awan konsensya na anak ko. Hello, Nanang? Hello, anak ko. Kumusta kan? Okay ak lang, Nanang. Da kayo kit di ati kumusta ek? Kumusta kayon? Anak, padaanam ti panagawid ko. Ta sumangpet akon iti mabiit. Ha? Agpaiso, Nanang? Wen anak, iso nga ururayom ti panagawid ko ha. Ibagam ka ni Lolom. O sige, ay na, magagaran ako ni ti panagawid mo, Nanang. Kuma, sumangpet ka nintun bigat. Anya? Apay, kaskarina ti makaawid kita. Magagaran na kami na talaga, Nanang. Kaya't ka na makita kan maarakop. Uray siya ka, anak ko. No amumla ko ma, no kasano ti gagar ko ang makakita ka na kayo ka ni Lolom. Kailiw ka una yan, Nanang. Yakla ko man imbagbaga nga gawid akon, anak ko. Tapno di nagsagsagaan akanayon. Basta, Nanang, urayan mi ti panagawid mo. Apaw! Nagdalusen ti balay ti namayam. Apaw! Kaya't kung amin ang maragsakan ni Nanang no sumangpet lolo, sigurado ama puna sa dagos ti bambanog na. No makita na anadalos ti balay asang putan na. Lakit di aapaw. Sapay managdaldalos ni Nanang Mau. Karkaro pa'y ang maragsakan dayjay ano makita na dagiti grades mo ang nagnangataw. Lolo, Nasaririt ka talaga, apok. Imala ka kanyak. wana, taim malamot ni Nanang kada kayo lolo. Ken uray ti day di lola. Kuna ni Nanang ang nasaririt ka no day di lola. Naglaing itimat. Aywan awan sirbiti calculator iti day dilulam. Tatalaga analaing iti mathematics. Imalaak pa'y ngarod ken kwa na lolo. Talaga awan ti inalami jay amam ay, sanang.
Ang mga no makaibalik-asak pa'y iti saan anasayaat. Diyak kaya tinapanunutan ti amak. Taawan mo't ti amak, lolo. Ha? No adda amak, apay nga nga awan iti danak. Apay asaan ang nagparparik na apulos. Isu nga awan nga rod ti amak, lolo. Kumusta kayong tatang? Anak ko, kamaudyanan na. Nakita ka na arakop kayo manan. Nanang! Agyaman tayo iti Diyos, ta si kakaradkad ka anak kasangpet anak ko. Wen tatang, saan tayon nga agiin na dayo? Agpay so nanang? Saan kayo nga umadayo? Wen anak, di akon umadayo. Agnegosyo aklaangan bayat ti panagadal mo. San abale? Tanakaurnungak iti basit apang negosyo, anak. Agyaman nanang. Diyak kaya't atalagan nga umadayo ka. Ay kasayaatan tinapanunot mo anak ko. San kan nga umadayaw? Ta sayang titunggal ka nito nga adda ka iti adayaw asaan mo akaden na ti anak mo. Wen tatang, napanunot ko matday ta. Iso adya kun umadayo iti danayo ken ni ay ka. Nanang, nagado ti aggatang dito yung mini grocery tayo. Wen nga rod anak ko. Tulungan ka nanang. Sana bale, awan mo ti klasik ita. Ala nga rod anak, asikasom dagiti aggatang. Tasyak ti makaammo ka dagiti agbayad. O nanang, Anak, tumulong ak mutan. Awan mo't lang ti aramidag. Sigurado kayo, tatang? Ang mga numabanog kayo laeng. Ay, may mayatan ti mabannaw ngem ti saan a mabannaw anak ko. Ta ipasimuda agday ta asibibiyagak pa no makarikna kiti bannaw. Jay nakaidda ni ti agnanayon ti saanen nga bannaw anak ko. Da kayo at talaga. Anyamot ng data. Uyok kayo lang uyok. Makaparugit kayo pekit din. Imbes sa mga anak, napukaw ang tiganas ko. Pasensya ka, Darwin. Diyak ngamin malaptan ti panaguyag ko. Imunan na ginana di mami. Ngam si kamot tinabating agsaksakit. Nagrigat samot, yada kabalay na masakit. Pasensya ka na talaga, anak ko. Sardangan na kon nga awagan iti anak. Kasaan kayo mat nga ba? Ha? Nagbalin kayo mat na tormentok. Kasi akong ti mga sasikaso kada kayo. Di yung tumag ngamin inayaywanan ti salunag yo. Anya nga ita, siya akong tagrigrigat kada kayo. Ay, pasensya ka. Sige, tayo ka gumakti mapan iti si Ara.
Makais-is mo ako na yan. Ay sus! Awanan! Inis buyulat na ni Tiselo! Siyak man timang dalos di ang sagyaw! Ang yamatan! Pasensya ka. Di ako nayabot ni JCR. Pasensya, pasensya! Amin ano ayat yung pasensya? Diyak mo makamas pasensya di kasta dyaryo! Mangiruruman kayo lang arudan! Konsumisyon kayo pa'y! Maibos ti anos kan kalakay! Darwin. Isu asaan nagaw awit dagiti aginak manipod hindi pa nagbakasyon da! Tadi da kakayat akabalay! Saan ka mo takap? Kapin ano? Yung sakitin timang daldalo si tirugit mo? Kumusta ti trabaho, anak ko? Ay, kastoy nanang, makabanog. Ay na, kayat ko na ti a profession ko nanang. Iso nga oray ka sa no ti banog ko, diya kag reklamo. Taday ito mo ti pinili ka trabaho. Iso ti inadal ko. Maragsak, anak. Tamakita ka naragsakan, anak ko. Naragragsakak, tamakit kita ka saan kayo na marigrigatan nanang. Kasano amarigata na, kat nagsingpot ka nga anak. Di nakpulos inik-ikan iti parikot ko. Iso amaki asawa kakit din. Tapnamang bukal kamutan iti bukod mo a pamilya. Stable matan ti trabahom. Kan adapay ti grocery a business ta. Di makalan a di makal. Iso amaki asawa kakit din, anak ko. Ninana nga talaga. Dagdagan na kiti na makiasawa. Di kay hagdanag. Dumteng tunataday ta ka nito. Anak, Kayat ko nga ipaayan iti panahon ti agbalin na pamilyak nanang. Diyak kayat amarik nanto ti agbalin nga anak ko. Tinariknak idi pinanawan na tayo ni tatang. ha, Kayat ko. Asidaga kanayon kanyak dagiti agbalin to ang anak ko nanang. Diyak kayat ako mayakay tiriknada kanyak. Gapoy ti trabaho. Iso no diyak pa'y kabailan nga ipaay ti panawan ko. Diyak pa'y nga rin makias asawa nanang. Takayat ko nga ipaay kada kayo kan iti trabaho ti panawan ko. Awan ti traffic ita Nasapa ka rin mo rin balay ngam, awan ti traffic ita. Iso masapa akmat ang makadanon iti trabaho. Natumba ti lalaki nga adda iti igit ti kalsada. Ipaigid ko pa iti kotsek. Adda ita. Inaribungbungan dan tinatumba lalaki. Excuse me, papagnaandak ko ma. Kaya't ko makita tinatumba. Di yung gargarawan. Ang mga no ada tinadangran na tulang na. Conscious pa iti pasyente. Ay, umawag kayo na iti ambulansya. Umawag kayo. Takayo. Mabit lang. Umawag ka kiti ambulansya. Sa dinotayan ko, apay nga taak nito'y. Kumusta ang tirik na, Roldan?
Mina. Nasayaat, tamalagip nakpay lagayan. Kasalungan mo, ngadak titoy. Sa dinutayan ko. Ada ka dito ospital. Ah, Inawagan nak ti anak ko. Impaka mo na ti kaadam ditoy. Anak ko tinang tulong ken ka idinatumba ka. ah, Iso tinangyag ken ka dito ospital. Anak ko kunak. Tasaan ka mo't anagbalin nga amakan kwa na. ah, Tarigat mo't no ibagak nga anak ta. Idintutad di mo mo't kayat nga anak. Mina. Ayan ti pamilya. Apay abinaybay anda ka. Isuda ko matirumbang amang banbantay kan ka. Imo sa'yo di kinatanak. Awan matan di pakairanutan di anak na kanyak. Iso binaybayan na kun. Karungit na kun. Anya, Mabainak ngag talinakid iti balay na. Isuapin manawag. Jakmat kaya't ngay bantay ti bakik. Tamo ka pa nagsira ko kanakuana. Kumusta tirik na yun? Saan nasaya at terik na doktora? di mo ka di mailasin ni doktora. Ah, Okay lang nga di nak mailasin. Amok ba da? Saan da nga interesado kanya? Akas idi ubinga. Nanang, nanang kunam ni Romina. Wen, taisukat nga rutina. Nukas ta. Nukas ta. Sikan ni ay ka. Kasta nga ron, tata. Ay ka, anak ko. Amo ka sandag akayat nga anak. Iso kababain mo't no. Awagan kayo iti tatang. Anak ko. Pakawalan na ko. Pakawalan na kanagiti nagkurangan ka nagmasulang ka. Pagsaritaan tayo ti kasasadyo. May saka pulmonologist. Kat sigon iti result di na isayang kat nga examen kan ka. Lung cancer ti sakit yo. Anya? Binaybayan nyo siguro ti Baguio. Saan kayo ang nagpadpa-doktor? Iso asaan anasigod ti rikrik na inyo. Kaputa. Mamainak mo't kanagiti kabalay ko amang ibaga pa doktor na. Tawan mo't kwartag. Iba ti amin ti kinadanag ti sani ko panawan na iti anak na. Taisumat ti rumbang nagtawid. Roldan, Sana kung nga interesado iti anyaman na napasaran nyo. Aramidag amin na kabaanak. Tapno tulungan kayo. Taday takit nga ro ti profession ko. Di mangagas. Kat sana rumbang apilya. No asino ti agasak.
Hala, Roldan. Tulungan ka nga agsikig, tasukatak ti diaper mo. Saanan, asik ati mga rabit iti dayta, Romina. Nakababay no unayin ka. Adamat dagiti nurses dito ospital amang haramid iti dayta. Di akon mauray ti umay mangdalusken ka. Romina. Tulungam ket di tibagim. Tapno sa anak amarigatan amang dalusken ka. Sukatak ti diaper mo. Nanang, kumusta kayong dito? Ha? Tulungan kayong dito aramidin yung nanang. Sige, anak. Nakababainan. Saan at trabaho ti doktor? Di magdalos ka niya. What? Sana trabaho ti doktor daytoy. Ngam obligasyon ti maysa nga anak at tulungan dagiti dadakkel na. Ha? Nangrunan no sa andan a makabael. Nga oray pa'y nagbasol da. Doktora. Yamanak, unay, kada kayo, gagina, Romina, ay ka, ang yamanak, ititulong yo, ang yamanak, itikinaanus yo, nga oray binaybayan kayo. Bakit kan lakaitan, Roldan? Hanya kumatigunggunak. No pasiga sakit tinakam ti pagturayak. Jakmat kayat nga ipulang ko ti biyak ko itinamarswa. Apasig asakit tinakam ti kupkupi-kupak. Pagkawalan da kadagiti nagkurangan nagpasulag kada kayo gagina mainak unayin kada kayo nagruna itibagig taawan te amok anasayat anaramitak para kada kayo tapno agluluan kan asikaswandag tidak polos binaybayan manipon nakita dak pasensya kayon nagjakon masulitan dagiti nagkurangag kada kayo panawan kayo manan pagkawan natang kuma Roldan, napakawan ka. Tawan matan ti sapulag. Oray binaybayan na kami iti anak na. Di makan mata na sayahan. Awan ti rason, tapno agtultuloy ti panagsaksakit tinakam ko ka. Tinapatag. Kat nagtaon iti kaunggam. Diyan yaman nga ibalbalikas mo ita. Agiyo, anak.
Romina, nagtanong ka. Pasensya kayo. Nasaan kayo nakabaulan nga agasan? Doktor Akla, katagpating gamot ti kabaula. Inaramid kunti amin. Tapno tulungan kayo. Tata. Ay ka, anak ko, ang iyamalak unay ka. Pag-awalan na kanagit inagkurangan nagpasulak ka sabay kuma nasaan apalaglabas nung kinawag nga awagal lang manan iti tatang kayat ko amang dayta abalikas iti mauti ang daway Tatang anak ko kawaut jalan nagkot dayta balikas malipod ibibig mo kawalan ng kuma anak ko Apod na nagsaksakit tinagam ko kada kayo. Ginurgura kayo. Kinun ko nang awanan ti ama. Kan saan kayo nakasapulan itibiyag ko. Kinun ko na kadi kay tupunos taliyawan. Gapo iti panamtalikod yung kada kami. Ngam saan nag-apinadakil ti inak at ako sa tao. Iso araming maulat na ti asi. Kan pa nang ipatag ko kada kayo. Kasama. Tatang. Ay ka, anak ko. ang iyamanag nagkumanan namayagan nga iliwag awak mo kanyak anak ko patag kayo nupay jak na iparik na daita kada kayo ang iyabalak iti Diyos tandi na pa'y indalatip biyag ko at jak pa'y nakapagkitaw iti pamagawan kada kayo pagkawan palawan kayo
iti may kanto agot away. Tatang! 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 Rolda! Tatang ko! Nasakit na ito. Nga ipapanaw mo iti ang nanasyon. Nga magyaman kami ti Diyos. Tainikan na kami iti gunaway. Ang makaramid iti kinaimbang. Iti tao nagpasol ka na kami. Natukmal mi ti may sabilin. Nga ayatan ti kabusor. Kadpata-tao. Tatang! Nagsaya at ti Diyos. Tainik ka nagitigundaway ko ang mga sikaso kada kayo. Naging ka, iti maudi akan ni Tuyo. Di na intulok ngagbalina katakas nga anak. Tamay sakit at ikinadakas ti mang baybay iti asino man. Akamang ti pamilya. Di na intulok at tumulot ang kada kayo. Nagpasol. Idi binaybayan na kami. Tawan serbiti inadal. Kan nagtengko. Nagbalinag matadakas sa tao. Sige. Aginanakan. Tatang ko. Matyo Kapitulo 5, versikulo 44. Ngem ita ibagak kada kayo, ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ikararagan nyo dagiti mangidadanas kada kayo. Umuna at Timotyo Kapitulo 5, versikulo 8. Ngem no adda saan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kamang ti pamilyana, tinalikudan nan ti pamati, ket dakdakes pay ngem ti saan a mamati. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Naimpag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!